Swastiastu. Om Awigenamastu Namah Sidam. Tahajang semeng alit-alit. Punapi gatra alit-alit ring rahinani mangkin. Dumugi alit-alit sareng keluarga mangka sami kena rahayu nggih. Rahinani mangkin kecunduk malih sareng Ibu Guru Eri ring pembelajaran bahasa Bali. Pembelajaran bahasa Bali ring rahinani mangkin malih mawali ring tema kepertama inggih punika diriku. Inggih alit-alit sedulur lantur miring sareng-sareng menggening dumun nggih gendingan Ratu Anom. Alit-alit mangda nyarengin nggih. Miring. Suksema alit-alit. Ngiring mangkin melajah malih nggih napi kegunan angga sarira. Sekarang kita akan belajar kembali ya apa kegunaan dari bagian-bagian tubuh kita. Alit-alit mangkin cinain gambar nggih. Sekarang anak-anak perhatikan gambar. Niki peninggalan irage liune ada dua nggih, kalih nggih. Mata kita ada dua. Anggon ningalin mata untuk melihat. Nggih niki mangkin wenten cunguh. Cunguh anggon ngadekin. Nggih, ini hidung ya, gunanya untuk mencium atau membau ya. Mangkin niki wenten kuping. Kuping nike telinga. Kuping anggon ningehang. Telinga itu gunanya untuk mendengar. Irage medue kuping wenten dadua nggih, kalih nggih. Kita memiliki telinga dua. Niki wenten bibih. Bibih nike anggen ngajeng, anggen ngeraos nggih. Mulut kita gunakan untuk berbicara ya, untuk makan ya. Nah, di tengah bibih wenten gigi nggih, taler wenten layah. Di dalam mulut ada gigi dan lidah. Nggih, sane mangkin niki wenten 5 nggih. 5 nike anggon nyemak.
Ini tangan gunanya untuk mengambil ya, memegang juga ya anak-anak. Iraga maduwe 5 nike kalih utawi daduo. Nih kita punya tangan 2 ya. Nah, mangke niki wenten batis. Nih, batis nike anggon mejalan. Nah, kaki gunanya untuk berjalan ya anak-anak. Nih, sani mangkin coba alit-alit buka mangkin buku LKS Bahasa Bali nggih. Ke halaman pitu ya anak-anak, silakan buka buku LKS Bahasa Bali halaman 7 nggih. Niki ngalit-alit nggih. Mungkin nyawab bareng-bareng nggih. Lalu tulis nggih, jawabannya langsung tulis niki. Nah, anak-anak sekarang perhatikan ya dan tulis jawabannya. Nih wenten niki nomor 1, jingain gambar. Nike wenten gambar peninggalan. Ani anggon ningalin madan. Nah, Ibu guru jumunin ngacan ya. Nomor 1, ane anggon ningalin madan. Tapi alit-alit nggih, peninggalan. Nggih, tulis nggih, peninggalan. Nomor 2 mungkin ane anggon mejalan madan. Nah, napi adane niki ane anggon mejalan. Nggih, tulis batis. Nggih. Nah, nomor 3 mungkin ane anggon ningehang madan. Nggih, kuping. Nggih, tulis ane anggon ningehang madan kuping. Nomor 4 mungkin ane anggon makpak madan. Nah, makpak itu mengunyah, menggigit ya. Nah, ane anggon makpak untuk madan gigi. Nomor 5 mungkin ane anggon nyemak madan. Nah, ane anggon nyemak nike madan 5. Tulis nomor 5, jawabannya 5. Mungkin nomor 6 ane anggon ngadek madan. Nah, napi ane anggon ngadek mencium. Nggih, cunguh. Nggih, tulis nggih, cunguh. Nggih, mangkin lanturan sani betenan nggih. Nomor 1, tiang ngelah bibih anggon. Nah, alit-alit medue bibih anggon api. Nggih, anggon memunyi. Nggih, anggon ngajeng. Nggih, dados tulis ngajeng. Dados tulis memunyi. Nggih, sampun. Nomor 2 mungkin tiang ngelah peninggalan daduo anggon. Nggih, tiang ngelah peninggalan daduo anggon. Nggih, ningalin. Nggih, tulis nggih, ningalin. Nomor 3 mungkin tiang ngelah cunguh anggon. Nah, nomor 3 tiang ngelah cunguh anggon. Nggih, ngadekin. Nggih, tulis nggih, ngadekin. Nomor 4 mungkin tiang ngelah kuping daduo anggon. Nah, tiang ngelah kuping daduo anggon api. Nggih, anggon ningehang. Nggih, tulis nggih, ningehang. Nomor 5 mungkin tiang ngelah 5 daduo anggon. Nggih, tiang ngelah 5 daduo anggon. Nggih, nyemak. Nggih, lanturan nomor 6 tiang ngelah gigi putih lan kedas anggon. Nah, tiang ngelah gigi putih lan kedas anggon api. Nggih, anggon makpak. Nggih, tulis makpak. Sampun. Nomor 7 mungkin tiang ngelah batis daduo anggon. Anggon mejalan. Nggih, tulis alit-alit nggih, mejalan. Nggih, alit-alit mungkin lanturan ke halaman kutus. Nggih, sekarang lanjutkan ke halaman 8. Nggih, niki wenten gambar nggih. Isinin adan angge sarire dikotake manut gambar. Nggih,
Sekarang kita tulis nama bagian tubuh di dalam kotak ya, sesuai gambar. Jingain makin ane paling dhuwur. Nah, kita lihat yang paling atas. Perhatikan yang ditunjuk oleh anak panah ya, tanda garis tuh ya. Yang ditunjuk oleh tanda panah, tanda garis. Nah, niki wenten bok, nggih, rambut ya. Tulis alit-alit bok. Nggih, sampun. Niki wenten peninggalan ya, mata yang ditunjuk ya. Mata itu peninggalan. Nggih, sampun. Nggih. Mangke niki wenten alis. Nggih. Nggih, tulis nggih alis. Alis nike di dhuwur peninggalan nggih. Alis itu letaknya di atas mata. Sampun? Nggih, mangke niki wenten kuping. Nggih, tulis alit-alit nggih. Nah, telinga niki yang ditunjuk. Tulis kuping. Sampun? Nggih. Niki mangke yang ditunjuk hidung ya. Hidung bahasa Baline cunguh. Ya. Tulis alit-alit cunguh. Nih, sampun. Niki yang ditunjuk adalah mulut ya. Bahasa Balinya bibih. Nih, tulis alit-alit bibih. Nih. Nah, sampun. Nah, sekarang perhatikan yang ditunjuk leher ya. Leher bahasa Baline baong. Tulis alit-alit baong. Sampun? Nggih. Mangke niki yang ditunjuk tangan. Tangan bahasa Baline limo. Nggih, tulis alit-alit limo. Sampun? Nggih. Niki mangke yang ditunjuk perut. Perut bahasa Baline basang. Tulis alit-alit basang. Nih, niki malih siki yang ditunjuk kaki ya. Kaki bahasa Baline batis. Tulis alit-alit batis. Nggih, sampun? Nggih. Inggih alit-alit menika duhun pembelajaran basa Bali ing rahimane makin. Tunas ibu guru mangga alit-alit sekata nyaga kesehatan nggih. Sekata eling teras titi-lati majeng ide sayang barang kami. Saya manggen sinau ibu guru antuk Pramu Santi. Om Santi 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 Om.